Tradicija uzgoja konja u Srbiji je veoma duga. Nijedna prava domaćinska kuća se nije mogla zamisliti bez zaprege. Onda je na scenu stupila mašinerija i konje potisnula u istoriju. Mala vojvođanska varoš na reci Tisi, Novi Bečej, samo je jedno od mesta koje je zadržalo tradiciju uzgoja i negovanja ove plemenite životinjske vrste. Ovoj tradiciji kumovao je jedan nesvakidašnji događaj koji se desio maja 1872. godine. Tada je Novi Bečej posjetio car Franja Josif I, koji je parobrodom doputovao noću, prvo Dunavom do Velikog kanala i potom Tisom stigao do ove varoši. Noć je proveo na brodu, a ujutru se car sa svojom svitom u petopreku provozao ulicom. Nakon toga je doneo ukaz kojim se dozvoljava da se u ovom mestu u petopreku voze i oni koji nisu plave krvi, što je do tada bilo najstrože zabranjeno. Od tada Novobečejci neguju tradiciju prezanja paradnih zaprega u petoprek. U želji da očuvaju tradiciju vezanu za selo, Konjički klub Vranjevo je 1994. godine na dan seoske slave Velike Gospojine organizovao prvu reviju zaprega. Osnivač kluba, Miodrag Mića Dujin, jedan od najpoznatijih Novobečejaca, i sam priznaje da se nije oduvek bavio ovim sportom. Mlađe generacije navele su ga da se vrati tradiciji i danas je jedan od najvećih zaljubljenika u revije zaprega. Ja nisam se toliko bavio, ja sam bio više sportista, voleo sam fudbal. Međutim, sin tog unuka mog Željka Dujino koji je vozio, on je krenuo tim putem i on je povukao nas sve ka tom sportu. Znate. Tako da je pored njega naučio i njegov sin Željko, koji je jedan sad od vodećih konjara, mlađih u Konjičkom klubu Vranjevo. Kao što ste vidjeli malog Radu, evo ga upravo sad prolazi pored nas, Adamovog, to su mladi ljudi. Znači, perspektiva je pred njima, pred nama, mi nemamo šta da se okrećemo. Znači, mladi dolaze, stari se povlače, odlaze u veterane. Novobečejce je lako bilo organizovati da upregnu svoje konje jer ih je ovde mnogo, a vlasnici uživaju u nadmetanju. Konjički sport u Srbiji je jedan od vodećih sportova. On ima dve vrste, jedna je face disciplina, disciplina olimpijskih igara, a ovo što ste danas vidjeli to je disciplina revijalna, kružna. To su uglavnom lipicaneri, najlepši konji sa kojima može da se uradi sve. Oni su popularni po hodovima, po držanju i svemu tome. Ovaj sport je uglavnom ponikao po selima gde su slave, uglavnom se organizuju. Ja sam u tim nekim malo starijim godinama i znam da je svaka kuća imala zapregu, to jest konje. Danas to ljudi drže više iz ljubavi, to je prenešeno s kolena na kolena, s dede na oca, sa oca na sina, sa sina na unuka i tako to ide. Znači, mislim da će ta tradicija, kako ja to kažem, nas Vranjevčana, održati se do te mere da ćemo mi opstajati. Vidite da narod i ovi meštani nas vole, razumete? Zato, pa konji su plemenite životinje, oni oplemenjuju ljude, verujte. Da biste se bavili ovim sportom, morate da budete zaljubljenici u ove životinje i da provodite mnogo vremena sa njima. Neki od njih, poput Milenka Radakovića, vlasnika velike ergele nadomak Surčina, su doslovce rođeni sa konjima. Ja sam se rodio u štali, majka me rodila od 7 meseci i rodio sam se u štali, stvarno sam se rodio u štali, a inače s konjima sam od 7 meseci. A aktivno sam počeo da se bavim s konjima u 11. godini kad sam već malo stasao u nekog momčića, a počeo sam da vozim utakmice, takmičenja 2000. godine. Danas mi brojimo 150 grla, 70 fijakera, svašta kod nas ima, verujte mi.
Lipicaneri su jaki konji, velike telesne mase i posebne lepote, dok su u kasu rep drže u ispravljenom položaju što im daje dozu elegancije. Vrat im je lepo savijen i visoko nasađen, a leđa duga i široka. Visokom hodu pogoduje duga lopatica, noge su im koščate i jake, a zglobovi razvijeni sa čvrstim tetivama i kopitima. Slovenačka kraška područja imaju dugu tradiciju uzgoja konja. Upravo u ovim predelima, u mestu Lipica, pod okriljem tadašnje Habsburške monarhije nastaje najrasprostranjenija i svetski poznata rasa konja – lipicaneri. Ovaj carski konj, kako ga mnogi nazivaju, nastao je mešanjem domaćih kraških konja sa vrstama španske, napolitanske i arapske rase. Tek tada, 1580. godine, u Lipici počinje uzgoj vlastite krvne linije koja se održala do danas sa vrstama Napolitano, Conversano, Maestoso, Fejvori i Pluto. Prvu uzgajivačnicu u Lipici osnovao je austrijski nadvojvoda Karlo kako bi odgajao konje za jahanje za rezidenciju u Gracu. Nisu retki ni slučajevi da se ova rasa koristi u plemićkim porodicama i danas kao zaostavština duge tradicije koja se prenosila generacijama. Pre 70 godina sa konjima se radilo, konji su nas hranili, ali konji su nam ostali u srcu i u duši i danas mi koristimo ove lipicanere za ovakve priredbe i to sve. Samo ovo da vam kažem, recimo kraljica Elizabeta kada je ženila svog unuka, vozile su je 4 lipicanera. Šta hoću da vam kažem, to je carski konj, to je konj koji pokazuje najviše kvaliteta i sve. Danas je ovo veoma cenjena rasa za dresuru i zapreku, a dobri poznavaoci ove plemenite životinje smatraju da ako ih volite i poštujete, oni umeju da uzvrate istom merom. Da biste odgajili jednog ovakvog konja, potrebno je mnogo znanja, strpljenja i vremena, a uz sve to i posebna obuka ždrebeta. Način pripreme, vidite ovako, to se radi otac, kao stariji, ali lično vežba sa konjima te. I onda se sin pored njega obučava. Pored sina kasnije se obučava sin. Znači, prolazi kao ždrebe, ide prvo pored majke, da bi se, da se ne bi plašio put vozila, kako da vam objasnim, da bude miran, tih, da to može, da čovjek da se njima ophodi. Treba vam najmanje 4-5 godina da prođe, to je jako dug proces da bi vi došli do kvalitetnog konja, razumete? To se dešava jedared u životu. Ne možete vi da naparite konje kad vi hoćete. To se desi jedared i nikad više. Zašto?
pustite dobrog pastuva na dobru kobilu, genetika je čudo, oni se bace na neko koleno unazad i niste zadovoljni. Znači, pogoditi oba grla da budu eksterijerno dobri. I tako da, imamo mi tu argele, poznate, kao što je Argela Karađorđevo, pa imamo argelu na Kelebiji. To su giganti koji proizvode tako velike dobre konje, kako da kažem. Mi nemamo te pare da mi to kupimo. To kupe bogati ljudi, oni treniraju godinu dana i oni se onda voze. Da bi se konji pripremili i uvežbali za reviju, također je potrebna posebna priprema. Obuka lipicanera za takmičenje počinje od njegove 3. godine navikavanjem na ogav i londžu. Za prilagođavanje opremi i savladavanje prvog koraka potrebno je oko 6 meseci. Sljedeća faza treninga mladog grla je navikavanje na zapregu u paru sa starijim konjem. Lipicaneri za takmičenje sazrevaju tek sa 5 godina i tek tada mogu da se očekuju ozbiljniji rezultati. Zato su i kriterijumi na ovakvim takmičenjima strogo koncipirani. Konjički sport u Srbiji je u velikom usponu. Mi se, Udruženje odgajivača konja lipicanske rase Srbije, se bavi revijalnim takmičenjima. Ima neka teramo i kroz prepreke, ali obično se bavimo ovim revijalnim utakmicama. Ovo je danas jedna od većih u Srbiji. Sudije gledaju izgled konja, izgled fijakera, izgled opreme na konjima, kako su obučeni, šešir, odelo, kravata, kecelja i to sve. I to sve ulazi u zbir ocena. Imaju tačno zbir koji treba da ispoštuju i po tome oddaju ocene. Svaki od sudija ima ispred sebe sudijsku listu i svako sebe ocenjuje i na kraju se sve to spaja i tako se dolazi do 1., 2., 3., 4. i 5. To je mlada dama koju oni koji prate ovaj sport svinu. A kada krene revija, onda počinje i pravi užitak za publiku. Najbolja grla iz najvećih uzgajivačnica u zemlji defiluju improvizovanim manježom pored Tise i pokazuju sve ono za što su se godinama obučavala. Vlasnici ponosno šeširima pozdravljaju prisutne i takmičenje može da počne. Veterani, omladinci, ali i ponekad dama u ovom sportu prave krugove i takozvane osmice kako bi žiri, sastavljen od iskusnih poznavaoca ovog sporta, mogao da donese svoje zaključke. Prvi kreću dvoprezi, kojih je ovoga puta bilo 27. Novobečejci pamte i mnogo više kandidata proteklih godina, kada je znalo da nastupi 170 zaprega. Uprkos tome, ni ovoga puta kvalitet nije izostao. Vozi grla favorika Nisa i Gajetana. Dakle, tinejdžera koji će da nam pokaže svoje vozačko umeće. Tu je gospodin Šandor Barna kao suvozač i mentor. Milivoj Cvejn. Bogdan Miljković, sa njim je i Miljan Vukilić. Nakon dvoprega počinje i defile mladih konjara. To su uglavnom deca dugogodišnjih učesnika na koje je preneta tradicija i umeće upravljanja zavodom. Svaka čast za Marka Bosnića i njegovog dedu i, kako se to kaže, mentora.
koji kontroliše da sve bude kako vozite, Milenko. Dakle, Milenko Sekulić iz Vrhova. Pretpostavljamo da je pred nama mlada dama Vladislava Lalić, je li tako? A vi nagradite ovu devojčicu velikim aplauzom. Ja najviše forsiram za decu zato što je to budućnost i što oni to volu. Sećaju se nekad kako su njihove dede i bake vozile konje. Nekoliko četvoroprega i jedan petopreg u potpunosti su oživeli stari duh Novog Bečeja. Konji hodaju kao jedan, ponosito vukući svoje vlasnike u karucama i, kako kažu, idu na glas. To nam je potvrdio i osvajač 2 prva mesta u kategoriji dvoprega i četvoroprega za ovu godinu. Ovo su konji lipicaneri, lipicanerske rase. Oni su već konji 8, 9, 10 i 11 godina. Oni idu na glas. Prvi konj krene, drugi konj, treći, četvrti, peti i tako. Kod nas se snajka nosi na karocima i Đuvegija, kum, kuma, stari svat i tako dalje. Sad da ste bili naši gosti pre 1-2 nedelje, bilo je 20 zaprega u jednoj svadbi. Bila je u obliku, karuce su bila u obliku ludaje, ona pepeljuga, ako znate, onu priču. Tu je bila mlada, sedela i kum, pa znate kako je to prelepo. Znači, upravo smo došli da vidimo, kod nas običaj da ispred crkve, ispred opštine, kad je venčanje, dođu ljudi, masovno dođu i da vide snajku, da vide mladoženje. A kako će da ga vide u autu? Nećemo, mi hoćemo našu tradiciju i mi to poštujemo i tako je. Badnjak, donošenje badnjaka. Isto mi sa zapregom donosimo badnjak. Pred crkvu, u crkvi popovi to osvete i onda se dele našim građanima. Kada imate ergelu dobro dresiranih konja, onda nije ni nemoguće da se neki od vaših mezimaca nađu i u ulozi glumaca. Dosta smo angažovani što se tiče filma. U svetu smo filma isto jedno 15 godina, napravili smo 28 filmova, sad smo završili sa gospodinom Lazom Ristovskim Čarape za Petra Kralja. Imamo određene konje koji su za film, mora da budu mirni, mora da budu staloženi, ima konj, ali vrsta konja, zna se, namena mu je da radi, sluša, a mi da ga nagradimo sa dobrom zobnicom, sa dobrom hranom i to je njegov. Konjički sport ipak, pored znanja i umeća sa životinjama, iziskuje i dosta novca. Uprkos tome, Vranjevci su ponosni što su kao deo tradicije i danas poznati po uzgoju dobrih grla. Nismo mi od tih bogati, pazite da vam kažem, konjarstvo je sport bogati, a mi revijalci mi odhranjujemo jer smo poznati kao dobri kočijaši, onda ih prilikom vožnje mi ih doterujemo i onda se stvori grlo vanserijsko i onda se može prodati za velike pare. I za velike i za male pare. I za Novi Bečej i za staro vreme. I za svetske centre i seoska dvorišta, pa i za ljubav čovekovu prema životinjama, u ovoj priči je zajedničko jedno ime. Lipicaner i oni koji čuvaju i neguju tradiciju i ljubav prema ovoj životinji.